لێ هەلبژاتنا سەرۆکاتیا سووریە ئەم دێ لەگەل ئەندامی کۆمیتەیا پەیوەندیین دەرەوەی ئەنجومەنان نیشتمانیا کوردی لە سووریەی براهیم برۆ بگرن دەست کو میوانی من ستودیە بەخێر هاتی کەکی براهیم کەکی براهیم دەست پێکێدە سەکنا ئەنەکە سەگرێداییوان هەلبژاتنا سپاس کاک جەمال وەک ئەنە کەسە مە بەیاننامەک دەرخست ینی ji بۆی هەلبژارتنê Sûrî bêguman هەلبژارتنê Sûrî ji 5 salî de dema Hafizil Esed ji salê hefteyî du heta niha jî Bişar Esed yanî tim şanoyekê tikrar dibe û ew hilbijartin yanî yek kes xwe kandîd dikir vê carê tenê hinekî ew şano hinekî hatî guhartin du kandîdê dinî şeklî Bişar Esed re hene û em nabînin yanî ev hilbijartin tişkê rawayî bêguman yanî hem li gorî miletê Sûrî ginîvê miletê Sûrî li derveyî hem gişarek Sûrî de heye a sereke jî biryarek navdewletî heye ge nabîne ev hilbijartin anha bi vê rengî bê çareseriya siyasî ge rawabûna xwe bistîn. Kekê Ibrahim Bişar Esed got ku xelkê Sûriya azad e bawayekî demokratîk dengê xwe dide çend rastin ev gotinê serokê Sûriyeyê niha Ticara yanî cêgê rejîm tê de deselatê xelk ne azadin û ana rewşa Sûrî cê devera xelkek deselatê tê de xelkê wê deverê mecbûrin deng danê bidin wî alî çi aliyê rejîmê be aliyê xweseriyê be aliyê opozisyonê be yanî bi quwetê bi zorê xelk hukm dibin bi taybet ji aliyê rejîmê yanî van 10 salê han kuştin û girtin û lêdan û ew tiştana çêbûne yanî tu azadîbûn di wan hilbijartina de tineyî. Kekê Ibrahim niha bêguman ji bo me wekî Kurd giringel Rojavayê Kurdistanê sekna beramberî hilbijartina serokatiya Sûriyê çiye niha enekese ve helwesta xwe bi daxuyaniyekê diyar kir wekî te dest nîşan kirîn li aliyê din peyêneke encumena Sûriyeyê Demokratîk ewa jî dest nîşan kirin ev vê seknê tu çawa dinirxînî ku ji aliyên Rojavayê Kurdistanê ve hatin nîşan. Kak Cemal ez pêşî dixwazim ser gotina Bişar Esed tiştekî dibêjim dema dibêje welatê Rojava tiştekî teşkîl nakin gotinê wan bêguman yanî ev gunehekî gilekî mezin di histê Amerîka û Ewropa de gibiryarek navdewletî heye û dawiyê bi beyannamakê dibêjin ev hilbijartin nerewaye yanî hêzên navdewletî dewletên mezin û bi taybet Amerîka û Ewropa yanî tehdekî gelekî zor li miletê Sûrî dikin dema gewilo bi vê beyannama xwe qebûl dikin ki Bişar Esed 7 salê din derbas ke ji aliyên Kurdî de bêguman ême wek encumena niştimanî Kurdî em li wê de nedeselatin û me nerîna xwedayî xuya kirin ge em ti hilbijartinê rawa nabînin û em beşdar nabin. Ji aliyê rêveberiyê vê rastê encumena Sûriya Demokrat beyanek derxist li dijî van hilbijartina ge nerawan e û li gorî biryarê navdewletî wilo lê tiştê rêveberiyê kiriye nerast yanî ew ragihandin û derv dibêje li wê derê intîxabat tinenê ev cudayî yanî anha hilbijartin di deverê rêveberiya li deverê heye hilbijartin tên kirin niha me di vê raporê de kekê Ibrahim ev rapor ji alî Kurdistan 24 ve hatiye kirin ji qamişlo xanimek daxifê yanî bi Kurdî bi şêweyekî wisa ku piştgiriya rejîmî û deng jî bi şêweyekî dego ji dil wî dengî dide û didê Bişar Esed bixwîn û bi her tiştî jî em li gel Kak Cemal mewduع ne ew jina tişteğile yanî 157 sindok hatî danîn li gor hesabê Be'siya her sindokek 3000 deng tê xênî ji kû derê bînin wê bînin ne şert xelkek were deng danê bike yanî 9 milyon deng ji parêzgeha Hesekê ji Qamiş û Hesekê û Dêrikê û Amûdê û filan der rast e sindok li Amûdê û Dêrikê û Dirbêsiyê nehatine danîn lê xelkê bixwaze bê hilbijartinê tê hilbijartinê heger opozîsyon û heger
بايكوت كريه اف هالبجارتنا قالك نهشتانا انا ها خلكي يعني راتبه خوش دولتي دستينن مجبور دبندرن وخلكي دنجي ايجي اليجري ريجيمي جي برنج حما الياجي يعني تشج عربا بتشج كريستيانا بتشج كردا بقلق درن نتني انا ها افجنا قمدي يروسي تشارو ودي دنا يعني وكي سيمبوليكي اري دنا قام شلود غوفندو ديلان او دقريان بكردي بعربي لجبو بشار الاسد اف براستيجي هناكي وك خاباندنا كي هم لالي راغاندني هم جي الملت انه والله لالي ريفابريا خسر هالبجارتن تنابونا هي تاني الي سياسي دو قلتنا منارن هالبجارتني يعني جي ام بين النرواي اف هالبجارتن لي نهاتي بايكوت كرن وصندوقي رجيمي هاتنا قبول كرن لوي دافري بيدانين هاجر برا دو مربعي امني لحسكي والقامش لهني دو صندوق جردوان نصدو بينجو حفت صندوق جردوان يعني لقلق جوندا لقلق دافرا لحسكي القامش له لتلتمر لدافرا لجوندي باشوري قامش له الحمد لله هاتي دانين نراستقل دجيا تاني هاتي داني لقلق نافندا هاتي داني انه ها اف سكنا كو برامبري هل بجارتنان هاتين نشاندانش آلی اپوزیسیونی وج آلی ریوبریا خسر و لسر عرضی براستی چند تی تطبیق کرن چند اف داخویانیین گوتن کو ام رد کن لسر عرضی راستی آوی چقاسه؟ كاك جمال آلية الجهة رجيم ده سلاته بخلق مجبوري وجتر صار مجبورا هرن لآلية اوبوزيسيوني جيجي فصائل تيدن او تيدن اللي ادلب وجرابلس وعفريني او تنانه يعني هالبجارتن تنانه صندوق تنانه بجاركر يعني خلقك بخواز جينكاري لآلية ريفابريه صندوق كانوا خلق آزاد يدر ناره كسك بزوري ناره لي ما دام الصندوق هني خلق كانش ترسار درن وقت ما جو اوي راتبي خوش دولتي دستينه باشا اف هالبجارتنا نها بوي كي ابراهيم تبو خدس نشان كركم شانو يك اف هالبجارتن تسيرك وي قالوا د استا شارسريا سياسيه كريزا سوريا ده دين نبي قاباكو اف هالبجارتن بيكاتن تشتكي قال لك خراب بوج الين هزنا في دولتي في براستي يعني امزان علي جري ريجيم يعني تشي ايران به تشي روسيا به دخواستن اف هالبجارتن تشي ببن وحف صالي دنج بشار الاسد دريج بكن لوقت امريكا واوروبا يعني تشتكي لهم بروي ناس دين تاني بيانكي دردخينن يعني اف مخابن يعني تشتكي نقلك باش جنبيجن لأف علامات دريش كرنا شر سوري حف صال دنا ام نزانن هجر يعني بريارك ناف دولتي دمك نزيك دي بريارك نهبستندن يعني بريارات دو بينشار تنفيذ ببي لأف شعف قرتنا اوروبا وامريكا جوان هالبجارتنا ناميكي نباشش بو خلق سوري كريزاوي وقلكي دريش بك هر دوی چرچوی ده تخوازم ببرسم انه هم لجنبه يعني جفينين نفيساندنا دستورانو تيناري ببرن حول النتبعين يقرتي يا مناقشة كرنا شعر سريا سياسيش بو كريزا سوريا هياكي ابراهيم ليه لآلية دنقاباكو افحل بجارتن تشيبون يعني واتيا وان جفينان چلي بيكمان برينها هنكي هيفي هبون اف جفيني قل جنيف تشي دبن ضغطك الرجيم بكي جبر نو دبق فراغك دستوري تشي ببد في دستور زوبي دانين او ببد انها نما يعني رجيم نما مجبور بلز بكي وما دام فشارك قرط لسر رجيمتنا وضغطك قرط لسر رجيمتنا رجيم نما قالكي مجبوره يعني هجر بري جارك تعطيل ذكر انا كار جهده جارة تعطيل بكي يعني افاجي درفتك هاد دانج رجيميري دريج بكي بصالة دانستندنا دريج بكي قالك سباس بوت ابراهيم بروان دامي كوميتي افي بنت يندر في انا كسه كنت ميفاني مي سباس كارجو